Един сироп да купам, ми треба 500-600 денара. А од кај да земам пари? Тие пари што треба да ги дадам за лекови, дали да јадам или за лекови да ги дадам? И некако со чај, изгорен шекер, такви работи им давам, за да маку да бидат да се лечат. Наđeljum pana kod doktori su se nanima zdravstvo, našti niko te preminelama, pošto nanima zdravstvo, ni kontrola, ni ništo. Ovi sili, ама pošto čina dželje star, očave do proleste, pošto pelo, akari, okurijem, našti ovdali čisalilo i šipka čilili sreko vas, našti kaljelala, zbog o zdravstva. Evo dovaj. Imam ova bronhijalna astma, imam srce, imam reuma, imam šeker, šekerašu, imam inzulin. O uši imam puno, računaj 15 objavljiva. Plus tije što ti rekao 1800, računaj to, sekoj ne bojemo, danas me 16, inzulinom dopliva, 17. Znači do tuka mi je slabše, ama može.